Jovana Joksimović. Reći ćemo Anora i tako je izgledala i ovogodišnja završnica ceremonije 97. dodele Oskara u Los Angelesu. Romantična drama Anora osvojila je 5 Oskara, uključujući i za najbolji film, reditelja. Na ovogodišnjoj dodeli Oskara bila je velika. Naslovna strana današnje Politike. Dovešćemo zemlju u red. To je posle trodnevnog obilaska Zaječarskog i Borskog okruga poručio predsjednik države Aleksandar Vučić, koji je razgovarao i sa građanima tog dela Srbije. Na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti gasni ugovor i na 10 godina pregovori sa Rusima, pa je to sve pod znakom pitanja. Također na nas i evropski lideri, poruke koje su poslate tokom jučerašnjeg dana ćemo komentarisati u narednim minutima. Na naslovnoj strani današnjeg Blica je i ovacija Vučiću u Boru. Nakon neuspešne obojene revolucije sledi uspešna kontra revolucija. To je poruka koja je poslata juče. Evo još jedna vest na našem tek naoružavati. Iz Londona šalju novu pomoć u Ukrajini. Reč je o milijardama. Ne znate mu ime. Kada vi krenete, i sad dobro ste upućeni s vrha, i vi vidite malte ne... Da će se oglasiti i rektorat i da će se oglasiti studenti posle... To je taj jedan idealizovan pogled na ceo ovaj proces. I takođe jedan deo profesora po pravilu... Profesor Čedomir Antić. I doživeo linč medijski. Dakle, evo, ti si sada politički, a on izuzetno kritikuje ovu vlast, ali nije... Otkaza nije bilo kvoruma, ali su se skupili roditelji, razni roditelji. I bili su, dakle, i roditelji koji su za to da se, koji su na mene ljuti zato što nisam organizovao nastavu kako treba u školi, nisu zadovoljni kako to sve funkcioniše. To je još pre blokade bilo. Se tako nešto desi. Kad kažete prevrat, mislite smena vlasti? Pa da se na neki način, koliko ja cenim, kao sad veliko pitanje. Dobro, ali kakve to sad ima veze sa školama? Nema nikakve veze. Ja se izvinjam, što se mene tiče iz mog ugla nema nikakve. Jel se nadate da ćete raditi